Kajing ab kaba arsngi armiet penyok pediang nya kemet kebasa jong laun nong yalam. Uba horju don kupa roy lingdo hindrup hindrius nem kerta kata shisngi haswa bantep don burom yu haso yong. Kipaj ba kiblakot po hajar ngot kilami nalaki yeng kisam syasurok nadu na nyomer ter lingba kasnong rangsken hadu so yong. Kat baka kali ambulans kabakit ya kemet uba HDR kadang yaj. Kipaj ba kilara de kijingtho ai kublei. Kibalong melung kibadonru ya kador jong uba HDR ya kilama UDP bat kabasngo pangnot kadai banyo sngo ya kajingyam kabakilaong letsuk mahe im kakerteng sa kanam bat kajing skap jar kabashimenet harangsken haswa ban rano ya kamet pasa jong ba HDR kablabo haying sa jong u halaim kra akapor kumba khadui beje la ailat ikikun kikti kiksio ban do khadu bot pat sai ki bahayeng asam bat kumjuru ya ki pajba nong kershan kuman chupintep uba HDR lingdo uba ki pajba ki khot e kumu mahe ulakhlat no nakani kasla perthai hakapon drushteng janmiet jong ka arpho tarik urumphang habitani hospital hadien ke jingke pangkensan mardep koi ke jingyalang hamau maram patkat kum ke jing pintep ki doktor nakatik hospital uba HDR ulakhlat no nakadaw jong ke jingdon jingshitom ha uklong snam Kami belum ibu benar. Papa. Syati di pembantan cina isu Palam berkat yang iru tak syuk Berku ingi dan kami pi Hai kijing dua yang kesem yang baru nama ngilah Saat pun satu Ibu pakai kusya ni lah Kini jahat pun dah lebih Syarah Letsuk mahe. Im kakaseng sakna.
Endalami nakasnong rangsken ya kamet jong ba HDR la penrung hayeng ha soyong pada dien kata nakaliang jong ke yeng kila seibyang ye kesenduk nakabentaban ai lat ikipaj ba bakin yo ban pedur bat kamtam nakabentaban ai kublei khaddu yo ba HDR Mau play on ai kacing kia. Yang ini parah ni persa. Badi kikon. Lok kikon kaya kesambat upai lang. Kau tuai mau play kau mana ai kemet kebakat bakia ni lang baro. Man kau kikam kicam. Man kau tuai you play mau nak say you preo bambi. Ubai ubai syak teng you play. Man kejar you pai lang. Man dalam you pai lang. Jangan cik syak teng borong. Mau on the syak teng borong you play. On the lep ha you pai lang. Man wan ra ika cik sok. Kasyong sign. Haka sayang kastasi. Man haka stien bro kumay ton tuai ko ba he au play. Uplay ulah kerkuya pikat ni. Ubayos now ya cik tuai cik imirat. Kamlang pan na do kapor man parin ba he. Kan mau ika kertien cik imirat ba he. Kerku ba he. Kan tuai ya ko ba pi. Pinay haka basok ba he. Ba he. Sure. Lang babaro di bawah bantai, semua di bawah Holland, lagu bertajuk Mahe, apa kon, tumba kehian. Asyah teh hamaran basketball, penisita Asyah. Hakani ka jinglej ban lum kubor u shilong mil u kurwa ka atiar kat kum ka jing ai jing menjor jong upaj ba ulayo ban yekran bat ki panakani ka jing yekran ki bubun ki pensngo panyar ban syam yu rang ba kumu mahe u badan ka mensiam jong ka jinglong kawai haka ba wei na ki ulaong baki paj ba ha baki temu ban rung syaka kamra trekam ki ju syap tieng henre indal rung kias ngo he lang ni ka jing duk lek de gum de syura ka basok jing duk lek la jur ngi susi ngi de yang pangnot ki kam gi be lale na menta constituency ani ula le jur pakhna ta le jur ka long kilo wara khati ki office lo wan ra kha na dong sadong ki kam ki ben kam ha snong ha thawro upan beng ta pakhna tu le bahasya ha jingi jong phi ma he ilong ibri ba kumno babaha ni babaha palat ma he ta ba ye bah boya rab bah himenduk mesuk ni mi yo syura mesim ta kajisngo ka de ya barok ka so yang constituency ka jingdu nang de ka bakraw tam na ka banta jongi uduk usuk kham tam ban batai na banta ki kam de fi ka bangim la syu bangin jet ka teng ki development yu ki ba im man ra ma i hang ne labun ba ki development bi lawan wan ra hang ne ka constituency jongi nang ki college ne fi nang ki office department ki babun hang ne ki kham tam yu pai ba uduk usuk lu ilale bahasi bun ba buni ki mati jong i ba ngina ban ong im ka keteng sa nganam pe kat kum ka jing ya kendu jangan ngas ngombe i mehe i de ibri ba biang bangin ya keren phang sakaliang kaduk kesuk sakaliang ki kam ki jam ki ba ila ba in le ye le ba im ju pen ngop si hidu ya ki pai ba ka jing do ta ka de ka bakra e ngi we pi we nong song song jangan dengan soyong kam tam yang ngi baduk basung ki barang li kali ka jinduk ka bakra bat ya kani ngi shania ban IT lot yang kamanu ublei mau ublei bastat utep kambhai ki bara ta kata hi ba ki ta bangi nget skam ba uma he unum klat yang ngi
Apa yang dua jom belai tu, ngitip sekarang bengengit, beng shania be akan jom belai. Bawa mahal uyak tangga doa, kami si mundan be baca konstituensi soyang hi barak kawai. Nah konstituensi te la orang abon ke development, kam tam ya ukup shiliang usam shiliang, ila pej, malaka konstituensi malaka dong, malaka shnong. Ila le bah kan kat kepala kala ka jong ka bol mah ikit dia tak kalengkuan nama tak pej ba ta. Ila le sisa kan ba ya kata. Umah he mencupat shiliang kemat ya no ya nuru. Manakan dikenti ka mentale ka bai pen kre mentakan dik election le. Ikloi balik dong sekiji yang kinu ki bai percaya iru. Ikloi ben palma ben bendam. Kemat jengi pej ba kan. Hadian bang ila do no umah he tengis ngo kumbangi dan haka ngisngo dum ha ngisngo kumbawan uto lo ngisu uto lo uba yong la chuwan kensan hangin mar kanika jingdo no mahir ka long kendet ngi klem poi perkhat ma namar mar sendap hi ka meeting ila shu poi no hospital tengin poi perkhat hi ra magin do no ma kalong ka jing ida sngo si hadu ka tahi namar kalong ka jingdo no ya ka jingdo nong namata ngi kisamla namata nde tam namata ngi kisamla khamtam namata ki to ki bre ki baduk ilong ru ibre iba baha iba kloi ban yarap namata ki baduk namata ngi kisamla pan thungkam thungjam ila yarap baha ka ban kong ate kade jing donong ka bakrau hi yangi paro nong sayong constituency nak kapor ni kandu mahe ngiyo sngaw mak terkam jung mahe jeng kerman ngi bu kan kum ki samla le te ni das musi sha kan tadi jung du nong ka bakhra hi ka so yong konstitusi bro koi Por mencok iklan kita kam kita lale mentak konstitusi. Tam ki kam de bu ni ka por bai dang bat home minister le ki ma nong kam pulet labun kun semla ke bayo nang ta ki ru na dai et ang kampulet kalang nang ta ngan pai saki development balawan ra do na do pani ka kompleks ro dai hak ti jong SDR bala nang ta utai pen pai saki snong ki thau long imat skim mamli ga trai sha da ka por jong ba SDR dai ngi de pai ki snam bala dapat ngim dai i than ke kita tengi ngi don sha ke jingkarman ke makan kan wan ke jingkala ka so yong konstitusi bar ka jalahi bro wai ba ngam la dai isu kan iga dai ka bor wan ajrong mo im kayap ta haban priang pala ga dai ke konstitusi ka ba khrau ngi ro ka kata te banwan lo ngelam ko muhe ke jung menta te la janjar he nomar nga ko somla bala idon akti ke jap jong muhe menta ka to ka ni por te ngapai kibru tentang shoban rung kamra jung mahe ki nervous ndai dala rung bot mahe pat ki long he lang ta ubu ya baro ka juga kardam ta uborit uburia nadong hadong kada long ka ta hi gen ke jung long jung mahe ba ngi phala ken kung long elam pai mo kumbong mahe lo e thu khana ngai sin ka por ba adon ge jingja ka to jingja salang pi mshwa ka por dang long kum mahe tu mahe mas ja kum tu la le hyar sitai gula lei be salang pi ram be ki pulet na po nong stoin ang to te ula bu ka temporary oppositai ula yakran baru home minister jong asam bu ka temporary hadin nang to wais na ka permanent hadu mataru kadan te kom kata ka gi mentoy ka sti bro ka wai ang kam dai e ngi nong soyong te kom tai ken jing shalai mentang girang berkat ba minitristom ai ba ka katang jong mahe kan sawah ka soyong constituency bar ka katang ba SDR lengdo kan sawah ka jala bro ka wai ken kecaman kumni teng nalai isu aku jing sngu junga hi simet kelong ba pen pa aku jing sngu diaw ko men siam ma men berkat habang ila du no yalau jong no mikmat khamtam ulong briu bopej ya uduk ya usuk bopej ya rangli ujuki tega nagaliang junga hi kum paj ba sngu ke jing du ba krau ba kermen ru ba nakayeng jong mahe hi un sami utau nong yalam uban yalam biang yangi upat jong soyong konstituensi hi barak ko bai kajing sei so ha ka rap karyang kajing kmen yakinong rap anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba kajing pen mi
yaka scheme Bathamai Farm, Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urempang, John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, an opening of 50 new de-addiction centers statewide. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. The rampant corruption in Meghalaya has choked the development process in the state. Is this the Meghalaya we dreamt of? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya.